tugushimira kandi twifuriza ishya n'ihirwe mu byo urimo gukora byose aho uri hose kugeza ubu rero tuje kugira ngo tuguhe update rero ni ya retrait rero abari b'umutwe wa M23 bakaba rero bakonfirmye yuko bavuye muri Walikale bagasubira inyuma nk'uko communique yabo yaje gusohoka ivuga menace z'amatake zabaye nyinshi ndetse bakomeza kumererwa nabi barahava. Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 yaje kumenyesha abaturage ivuga yuko ngo bavuye rero muri biriya bice bya Walikale centre no mu bice bihakikije. Ni communique yaje gusohorwa na Biritirandi Bisimwa avuga yuko ngo kandi nanone ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nizikomeza kubataka bazongera ngo bakongera bagahindukira nabo bakagerageza kwegeranya ingufu bakongera bakisubiza position za Walikale. Rero bo bahavuye kuri geste ya bonne volonté ngo cyane cyane ngo igendeye ku buryo ngo bari gushaka ngo gukurikiza amasezerano ya cessez-le-feu mu gihe ariko bakimara gutangarizwa ibya cessez-le-feu bo ari bo ubwabo bavuze yuko itabareba. Kugeza ubu rero iyo bigenze gutya abenshi biba bivugwa yuko ngo baba bapfuye bigatuma bagira iyi decision. Ni kuri vendredi le 4 avril muri Walikale centre rero hakomeje kugaragara nyine akaumi abazarendo barimo barakontorora kiriya gice nubwo pillage zabanje kuba nyinshi mbere yuko umutwaye M23 usohokamo hariya. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na wazarendo barimo bararwana rero mu buryo bukarishye kugira ngo babashe gufata ibice bitandukanye byari byarafashwe n'umutwaye M23 kandi babashe kugira controle ndetse no kudefanda mu buryo bwuzuye integrité territoriale ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero igisirikare kiracyarwana haba mu misozi ya Fizi aho rero cyakomeje guhura n'ibitero bikarishye by'igisirikare cya M23 gifatanyije na twirwaneho na Red Tabara. Red Tabara irwanya leta y'u Burundi ikaba nayo ikomeje kubasije ikomeye i Burundi cyane cyane ku mutekano rero w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bice. Kugeza ubu rero kandi nanone ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda byamaze kuba confirmé yuko Alain Mukurarinda porte parole wungirije wa guverinoma yamaze kwitaba Imana akaba yapfuye mu buryo butunguranye ndetse bitari bizwi rero yuko byabaho kubera yuko yatunguwe nanone no kuba yajyanwa kwa muganga. Ageze kwa muganga ahita yitaba Imana. Itangazo rimaze gusohorwa rero rivuga kuri condoléance y'umuryango we, tukaba turi bukurikirane nawe ibye tukaguha update mukanya. Turukunda turagaruka mukanya. Liking the news twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tuguherere amakuru ya updates. Kugeza ubu rero muri Walikale imirwano ikomeje kubaho noneho umutwaye M23 ariko ukaba wagiye uhura n'akaga cyane bigeze aho rero hari amaravitayoma yagiye afatwa. Kugeza ubu rero umutwe wa M23 mu gutwara cyangwa se mu gutransporta abapfu bawo urimo uragerageza kugenda uzana cyangwa se wemporta amaserikeye, ariko ayo maserikeye byaza kuza kurebwamo bigasangwamo ko harimo imbunda muri ayo maserikeye aje gutwara imirambo. Serikeye rero zuzuye munitions zikaba zafashwe kuri uyu wa gatatu z'ukwezi kwa 2025 mu bice byegereye Walikale. Abazarendo bakaba baje kubifata batunguwe no kubona ayo maserikeye menshi ndetse bakagira amakenga nyuma yo kubona hagenda menshi ariko hakagaruka make yari minumbi. Kugeza ubu rero ni strategy nshyashya y'umwanzi ikomeje kugenda ihinduka nyuma yuko hagaragaye rero difficulté muri ravitayoma kuri iriya axe bitewe nuko ikibuga cy'indege bifashishaga cyamaze gufatwa. Kugeza ubu
rero bitewe n'ubwoba kandi bwo kuravitaya bakoresheje ubundi buryo aho drone zikunze kubataka zikabicamo benshi barimo barakoresha izi serikeye ikaba ari strategy nanone yongeye kuvumburwa na Wazalendo abasirikare b'umutwe wa M23 bakaba bari bikamufuye cyangwa se bambaye mu myenda ya gisivili bakikorera ayo masirikeye bakaza gucakirwa na Wazalendo yafungura amasirikeye ntisangemo abapfa ahubwo igasangamo imbunda n'amasasu ibintu byatunguranye cyane ku buryo byagiye bikora headline igice cyose cya Walikale ku buryo ahariho hose umutwe wa M23 ukunze kunyuza amaravitayoma ukaba urimo kugenda ubanwa ni mu gihe kandi nanone abakrimineri b'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bagaragara ndetse inteko y'Uburayi ikaba iri gusaba yuko ibihano byakomeza kwiyongera kubera yuko ikigaragara ari ibibazo bikomeje kugenda byiyongera kandi biterwa no kutava mu ntambara kugeza ubu ngubu rero nanone hakomeje kugaragara ikibazo gikomeye cyane cyane gishingiye kuri Walikale centre aho rero akarmi ikomeje kugenda igaragara muri biriya bice abaturage bakomeje kugenda bahunga igice kinini cya Walikale ariko kugeza ubu hakaba hari n'abasirikare benshi bakomeje kugenda begera hariya mu rwego rwo kuharindira umutekano seneza pillage n'ibindi bibazo bikaba bikomeje kugaragara ariko tukaba turi bukomeze kugukurikirana gatanu ku kandi tukakumenyesha updates turakunda turagaruka mu kanya cyangwa mpuzamahanga utabara abari mu kaga Médecins Sans Frontières cyangwa se MSF uvuga ko ibintu bimeze nabi mu mujyi wa Walikale mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ubukana bw'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 MSF ivuga ko iyo mirwano yatumye 80% y'abaturage bo muri uwo mujyi bahunga guhera hagati mu kwezi gushize abarenga 700 bakaba barahungiye mu bitaro byayo bihari itangazo rya MSF rivuga ko amatsinda y'abakozi bayo Walikale yagoswe n'imirwano ubu akaba ahanganye n'ibibazo bikomeye by'ibura ry'ibikoresho n'imfashanyo MSF ihamagarira impande zihanganye kurinda abaturage b'abasivile ibigo by'ubuzima ndetse n'abakozi bo mu buvuzi no kureka imfashanyo ikagera kubo igenewe nta nkomyi navuganye ku mugoroba w'ejo n'umuhuzabikorwa wa MSF Walikale Imene Ben Otman. En fait, nous sommes au niveau de Walikale centre. Turi muri Walikale rwagati aho MSF ifite icyicaro ikipe yacu yaheze ku cyicaro cya MSF ntishobora kuhava icyo dushobora gusa mu kuva ku cyicaro cya MSF kugera ku bitaro no kugaruka ubushobozi bwacu bufite aho bugarukira hari ikipe twavuga ko yaheze ku cyicaro cya MSF hakaba n'indi kipe yaheze mu bitaro ayo ni amakipe y'abaganga b'abakorerabushake ba MSF bananiwe kuva mu bitaro kugira ngo bashobore gukomeza ibikorwa byabo byo gufasha abarwayi pour qu'ils puissent continuer leurs activités de support et de soins des malades. Murasanga ibikoresho n'imfashanyo musigaranye bishobora kumara igihe kingana gute niba nta bindi mubonye? Oui, en fait, ça fait depuis mi-janvier, on n'a pas... Urebye kuva mu kwezi kwa mbere hagati ntitwashoboye kubona imiti n'ibindi bikoresho urumva ko hashize amezi nk'abiri n'igice tugerageza gucunga bike dusigaranye mu bubiko bw'ibitaro ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere nibwo i Walikale haje indege zitwaye ibintu bya MSF ubu tugeze mu kwezi kwa kane nta kindi kintu nawe usakitugeraho haba mu nzira y'ikirere cyangwa se iz'umuhanda kandi ikindi navuga nuko MSF idakorera gusa mu bitaro bikuru bya Walikale ifite n'ibikorwa hanze y'ibitaro aho dufasha ibigo by'ubuzima 10 mu nkengero za Walikale uyu munsi kubera ko nta bushobozi bwo kuba hari ibintu byatugeraho ikibazo kirusha